Hello, video tham này rồi lên ta. Tundum video turi hemi color theory chunjom na hagan do tilenga. Tundum kan topic bi kan blonder hemi blonder hi kan topic kan yanga. Jugalo se fiadon ni entia mix tur nge entia man tur nge exam ateng man tur tite. Hagalo se fianga enge mixing ratio tite mo. Blonder hen se sang om tan company sang Matrix L'Oreal tam mai Berina te Wella te mo. Tam mai ta ma se professional tak na anman tlang pui chu hemi wela blonder multi blonde hi anman tlang pui ta ni chun blonder hi pre lightning tongkam moing pre lightning an tia blitz te po kan ta ni blitz hi chu moi chi lo hei kan skin mai vela blitz na ji khatiang lam soina khani dei ta chun customer te mo kan client te ma po blitz kan so hian an lau thong thin ani mo kha blitz kan tingai lo pre lightning te kan ti ta ni chun he blonder hi strong chemical lutuk ani mo strong lutuk ha level lift up level 10 thing in a lift pop the ni mo mi main 40 volume in a lift pop the ama hi level 10 thing in strong chemical lutuk ani kami wa han sam te rawa chia te dry pigment jong air vek the mi hi bleach blonder pre lightning chuni ta ni chun a mixing ratio hi 1:2 ani ta apman na jo entenan tuni ka submit dum ta ne mo ka submit dum ta chu i base color hin en wang ta la 1 2 3 ka sum 3 number 3 ka sum ni ta ni am rong hi dark brown kan ta chun tena the desired color chu ten hi ka ma kan noi du na hian hi fashion color desired color hi ten ka du ni ti ati ti che khan ta ham bleach blonder hi kan manangai ta ni pre lightning data kan 440 volume in kan bleach nga tikhan mo kan soja kan level du thleng kan bleach nga timing azirin chuan 1:2 in kan mix ang omja jo blonder kha 10 ml lak tuan 10 ml lak chuan 20 volume mo 30 volume mo 40 volume mo 1:2 ni chuan 20 ml developer ilang chuan level lift kan kalau sai lenga if sam kha number 3 darkest brown kan eta se number 9 mo 10 mo idu kan 3 tang hani chat songa mi base color hi enwa ta 3 4 5 6 40 volume man zone level 4 thling bleach se kan tika blonder in level 10 thling 4 5 6 7 8 9 9 thling kan bleach popanga chun desired color kha deposit me don chuan blonder man na sat chu sama tirawa pigment ati chia a foundation kan base color ati chia ati dry kan recommend vak lo ani hemi adinan fashion color kan lo soi anga fashion color blue green violet pink titemo gray te pon jo kha ho thu ho an rong kal pon ni ha jon sam azir sam kan en phota sam kha bleach chi ni green lightning chi ni cheviao em ti ha a pigment ha kan check vek phota ni chan chu khi ta kalangai ta ni chun hemi blonder ho man na chu pre lightning man chu global hair color hei hemi box color kan ti hoi box color te henna te Revlon garnetting ho so chemical strong tu ni ta henna hi bleach mala copper aron chu kang kami bleach to nu khan undertone ga copper lo chu kanga are me thelo henna hi mo chun patchy nga i akai rol lo nga hemi box color te henna ti ho zong hi athalo ma ka suggest lo chu a video pathan pali ding ga siama than lo je samtan mo so then highlight du ta la kami henna man to ho zong ha kan remove ngai ni bleach kan remove bleach emo blonder kan man na sat khan samati chebox sia pigment na ti chebox sia chu vain lo mang to lo la khathi ho zong ha professional ngi kha lo mang to la box color kha lo mang chu chan chu chemical kha i tam over ni mo sam ina kan mo no top kho ka tam kha om ta ni hemi hena te box color ho zong han Revlon ti ho zong khamo box color kha thalo ma sam atiro ni hair loss te pom du khao kha hair loss te pom du chun blonder pon atne lo ni mo na te kha bleach ta la ko pararon chu kanga blue color gray color ron du ta se kami hena mang na sa box color mang na sa zong ha chun kan ti thei lo ni kan ti thei thowa ma se sam khat che over don ta ni no mo pigment ral ka cheva nga light color fashion color lo ti du ta se thei lo alang har tu a thei ni pon rol lawang kami patchy yang i hena pe chu copper se tin ron chok to panga chon
box color ro beju arwal lo no ne strong mo blitz bla pre landing ti mala I khamire thak tur thop chuan samjo chevek manang chuan strong ma kha lo mang to lo la ti hong zo kha fashion color kha a harlu tu ni mo hemi hena coating strong tu man khan box color man khan mo blonder heng tin soft blonder kan siam lenga ti kha I sam natural ma tanga lo encol thamo hemi box color te hena te lo mang lo sam natural lutuk color mangai me lo ho kha I tuna an base color hi ke ka base ang hi number 4 ma 3 manita se 7 color adu ta ni desired color chu 7 ani 4 atang 7 ka chu level thum ni ta 40 volume in developer kha level thum lift taken ti kha ka number 7 color ilanga blonder tleng polanga 40 volume in chuni desired color kha lo chok thai ni kha natural hair bi ka ni ta khami hena mangho coating strong wa khan ani lo ni kha o chun hena mangho re reng coating strong ho re reng kha highlight ka har tu ka ti to kha she tur highlight ka ron lang chiang thailo lang thai tho se chiang thailo rol lo no ni mo ngal lo kha thalo ho zo kha mang lo turing suggest chuni chun fashion color ka ti to khami blue green pink violet purple mo ti ho kha ti tur khan ti do gray ti do ni chun palace yellow ai kal de ngai isam number 3 base color ni chun 3 tangin 10 kha palace yellow ne 3 4 5 6 7 8 9 10 level 7 kha ikalangai ni mo level 7 thlang khan under to ni blichangai samchu che over man lu tukang khami I palace yellow thlang tur khan tun video chon khang zong khan ni ta se blonder kha mixing ratio ka 1:2 20 volume 30 volume 40 volume 1:2 nianga chuan blue green fashion color ti dong khan palace yellow thlang I blichangai april light ni angai ka kha tur nia blonder hi global le highlight te man tur nia chuan box color hena mangho jong kha kum lo mangna sato kha I highlight poti don la global poti don la alang chiang thailo ti shape tur I achang chu coating strong awangin sam poti chia hair loss poti oma box color kha chu lo mang to su chon he video hi long pui nge karinga chon in long pui ni chon khong in like le subscribe community sakta wala chon next video akan in mula thodon nia bye bye